نه هم برای سفید است. Это дерево, потому что оно дает энергию. Это испокон веков, это каждый знает об этом. Или, например, у кого есть браслет, старайтесь, можем об этом долго говорить. Сейчас вот с нового города. Здесь сколько общем на первичное испытание прошли 8 тысяч. Деревья есть быстро растущие, живет, быстро умирает. Что это даст? از دو مملکت دیگه خارجی علاقه سه مملکت شد. تو من گفتم نه شما گفتم تو دیگه اون طرف شد بردیم. ما چینه This
Хаджинский уже немножко научился. Хорошо, я где-то буду говорить на русский, где-то на этом. Будем говорить следует даунлоуд программу. Амирус, уже я кушал даунлоуд сурбан мукрим, ва рокими следует. Сейчас сваты сейф кухню, Масыды var, onu istediğimde bu oynayıcı diyor orada. Oradan şuradan çıkan demo, yazda ikinci rakım verir. Rakım savur, kimi bazı nasıl olduğuna da. Her sekret çok işler. Oradaki mavzul başımı bir soda bölümdüren, takvidi her prefarkı bir haklı. İkinci takımı da şahsı istiyor, kültürü, boşluğu nedeni. Herkese bahçe üstüne bildiği, çünkü mühendisler join oldu. Mas sistemi soktu. İyi sistemi şu an anladı. Sistemde ola anladı. Bunlar süpamete, bunlar camizana. Kamulan deşuk var. Restar, acıklı restar namiyade oldu. Arkadaşlar şu an onlar peki razı, peki tutarı. Aslında ise de bir versiyon var. Gittikse bir olmalı. Ise gider baymayız, destroyers git, gider hastane program mutabak edildi. Значит, из образования позиция. Вечером после ужина здесь будет значит, Оля, она продолжила все, остаток кто-то говорит, анализы, мили, позиция давакады, Оман ама одаме ки сар мекомад, хондем фикрумои гарздем, хай онам дастгирӣ ёфт. یکی یک چیز عجیبی است که همون سال من 20 سال 15 سال پیش رایونی کالخوز مسکو رایونی حساب رفتم وحیما من دیدم تلویزیون و گفتم که اکا ایران متخصص نیست چی هم تخم نشون دادن تلویزیون فریب بردیم اهمیت دادن آخران مرزا علی مردم مولی جاندار میگذاشتم حالا الان دیگه مردم مسکردن که پولیسان دوران رفتن این سه طرفی رو کننده Nasıl ama Türkiye'nin bu konuyu yapmalar daha sonra malzemenin modu açık olacak. Это мир всегда, когда лечим, а так или он умрет после операции 10 тысяч долларов в раз. Он может сейчас вам расскажет, я сделал Аксал Кабараза. Асалам Махатек Кабараза, Кабараза,
من کریم بابا مراد مسافرویچ زیاده از 10 سال است که در همین زنبور سر و کار دارم. بسیاری بیماری ها را وای میکنیم، طبابت میکنیم با اصل تازه، با گردی گل، با شیری مادر شاهی، با کسلی های التهاب شوش، التهاب گرده طبابتشون میکنیم. مثلا میگیریم اصل تازه با جمهوری اسلامی ایران، با عربستان، با روسیه روان میکنیم. شیخ رئیس ابوعلی بن سینا میگوید که از تلخی ها همش منفعت آور است، دوا هست بغیر از زهر. از شیرینی ها همه ضرر آور است بغیر شهد یعنی اصل. چی خوب گفته است. من در اینجا که قرار داریم در کنگره ششم طبیبان جمهوری تاجیکستان در یک موضع خشدره نایحه عینی آمدیم. در اینجا با قطعه های زنبور اصل واخوردیم. چنانه که در طب نیاگانمان از ابوعلی بن سینا سر کرده تا ابو منصور موفق، محمد حسین شیرازی دیگرها گفتند اصل دوای هر یک اصل. برای اصل برای امونیتت آدم بلند برداشتن، برای خون را رقیق کردن، بیماری های از سردی پیدا شدن دوای از همه عالاترین است. اصل را میگوید در طب نبوی اگر کسی با سنای مکی اگر استعمال کند پیوسته در مدت 10-12 روز با نیرومندی، با قوه گرفتن جسم انسان، با تازه کردن خون، گردش خون فایده کلان دارد. از اصل شیره هم پیدا میکنند. شیر زنبور ماده اصل برای بیماری های دیابت قند و موم زنبور اصل برای بیماری های غدودهای شیری که در زبان روسی ماستوپاتی میگن که من در تجربه کاری خود در شهر وحدت بارها دیده بودم. اگر گرفته بارها مرهم کرده بر غدودهای شیری که به کسل سرطان آورده میرساند، در سری وقت اگر بندن آن غدودها را آب میکند. بغیر از این درباره بیماری هایی که از خنک آب نیسان در ماه فوریه گرفته می شود. بارانی که در فصل کوهستان که از چیزهای زهرآلود دور است گرفته می شود. هر سحر کسی اگر 50 میلی لیتر 100 میلی لیتر با یک قاشقچه عسل همراه کرده روز یک مرتبه در دل نهار نوشد، ای تمام بیماری هایی که در انسان به وجود آمده است، در عضوهای هاضمه، در عصب، در بیماری های پوست دیگر فایده خوب دارد و خون آدم را سالم کرده، نیرومندی آدم را زیاد میکند. اصل برای مالیدن، برای نوشیدن، برای از روده ها را شستن همه یعنی داروی بهترین در تمام جهان شناخته شده است که درباره اصل در تمام کتاب تا حتی در قرآن عظیم شان در سوره نور آورده شده است که اصل یکی از بهترین شهد داروها است که بغیر از مرگ و دیگر داروها شفا است. چنانه که بارها گفتم که شیخ ابوعلی بن سینا گفت است که از شیرینی ها همه زهر است بغیر از شهد اصل. برای همین بهترین دارو برای ما داروی کوهستان است. اگر از زنبور اصل بر گل خوری که بسیار بوی معطر دارد اگر اصل پیدا کند، رنگ اصل طلا رنگ می شود، زر رنگ می شود، قهوه رنگ می شود و برای بسیاری بیماری ها فایده است. اصلی که در این کوهستان پرورش کرده می شود، در کوهستان عینی، در کنسک رومید، در سری خاصور، در بلجوان بهترین اصلی که از این گل گیاهای وطنی پرورش کردن. گپ زنم. اوستاتر گپ زنید میگن التماس نوار اومده است. برای اصل از اصل اگر کسی تخم ترب را کوفته با اصل و روغن زرد اگر بر دردی خارش بدن پسیراز اگزیما مولد، درد پسیراز اگزیما را شفا میبخشد. اگر کسی گرفته برای درد زانو غوره ارچه کوهی رو گرفته کوفته با روغن زرد و اصل در زانوها بندد، ورم زانو را میگرداند و ورم زانو کلچه زانو اگر ورم کرده است ورم ها را با ابرا میدارد. بغیر از این از اصل مربا هم کردن ممکن است. اگر اصل با سبزی کسی
мураббо тайёр карда. Тарзи мураббо ҳамин аст ки асал агар бисёртар ки ҷӯшонда маводҳои кимиёвӣ нест мешавад. Сабзиро, сабзи сурх ё сабзи зардро майда реза карда дар мантупазаке ки мепазанд бе об дар буғ пухта вайро мулоим карда бо асали тоза якҷоя карда агар рӯзе 3 маротиба 2 қошиқи агар истеъмол кунад нерӯи мардонаро иммунитети мардонро ки заиф гаштааст ба ибро медорад, хуни солим пайдо мекунад, ҳаракати хунро дар далечаҳои хун 4 далечаи хун чи дила қалб аст вайро яъне рақиқ мекунад ва аз ҷигар яъне ки ча халастиро дур мекунад. Асал барои баъзе одамҳо зараровар барои он аст ки барои одамоне ки гармиҷозанд, касали диабети қанд доранд, дар натиҷаи бисёр истеъмол кардан. чуноне ки Абу Алӣ Сино мегӯяд дар андаки вай манфиати бисёр аст, зиёти вай тарёку заҳри мор аст. ҳар як гиёҳ, ҳар як маводи кимиёвӣ дар андакш манфиат аст, зиёти вай агар меёр зиёд шид ба миҷоз муваффақият накунад хуб аст. асал барои одамони гармиҷоз каме фишорбаландӣ меорад, айҳад зиёд истеъмол кардан. барои одамони сардмиҷоз, хунукмиҷоз, тармиҷоз фоидаи аз ҳама алотар аст ки ҳар саҳар касе дар оби найсон чихели гуфта гузаштам дар 50 миллилитр оби ҷайтон то 100 миллилитр ним қошиқча асали тозае ки дар моҳи май аз гули гиёҳое ки масалан аз гули хору аз гули буймодарону ҷумелаку кокти агар нерӯ гирифта бошад, мева гирифта бошад, маҳсулот агар ҳар саҳар нӯшад, ҳамон қадар таровати рӯяш зебо мешавад, нерӯяш мустаҳкам мешавад, иммунитеташ баланд мешавад ва ҳазми хӯрок аз тамоми касалиҳое ки аз рутубат, аз балғам, аз хунукӣ пайдо шудааст шифои комилу оҷил меёбад. бигузор ин дар иқтисодиёти ҷумҳурии мо ҳам низ як фоидаи калон дорад. агар мардуми тоҷик дар ин кистони зебои мо ба гуфтаи ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов амал карда асалпарвариро зиёд кунанд ба хориҷи кишвар барфурӯштанд, иқтисодиёти ҷумҳурӣ, иқтисодиёти ҳар мардум зиёд мешавад ва нуфузи Тоҷикистон дар миқёси ҷумҳуриҳои ҳамҷавор ва берун аз он баланд мегардад. офарин бод бар он соле ки соли сайёҳӣ, рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон кардааст ҷаноби олӣ. ин сол беҳтарин сол аст ки мо Тоҷикистонро дар миқёси байналхалқӣ бо гулу гиёҳҳо, бо табиати мавзеъҳои зебо муаррифӣ кунем ва ба иқтисоди ҷумҳурӣ яъне фоидаи фаровон оварем. سعید هدا ددی هدا شفی هدا محمدی حالی حولادی خوالی